Emakhosini thokozani Camagulisedihanya. Please don't forget to like and subscribe. Ume Onika. You can also join my membership channel for exclusive videos. Ume Onika namhlanje uzokhuluma ngabantu abaletha bad energy empilweni zabanye abantu. Kukhona namhlanje umuntu since washada umuntu othize kanhla yakhe yahamba. Kukhona umuntu othize since wahlangana nomuntu othize impilo yakhe yamoshakala. Abangani, you name them. Family, yes, ikhona nayo i-bad energy eletha umuntu oyedwa ozenza ukuthi wonke umuntu avaleke. So abantu abanjalo kubalekile njengabantwana bakaNkulunkulu bamathonga beyingelosi sikhona ukuba spota labo bantu labo ngoba bayiguli zikamoya. Abanye leyo energy bazakhele yona. Kukhona umuntu uthi mawuhlangana naye yonke into yakho iphelele, usho ukuthi ishabalale. Yes, that's the right word, ishabalale. Lowo muntu loyo umuntu naye osuke athakathekile, noma lowo muntu kusuke kuyini kuwuye umthakathi. So kwamele wena ufunisise ukuthi lo muntu ophambi kwakho umuntu le energy uyithathaphi. Uyabona, once ngizokukhuza kakhulu abantu abathanda abangani, abathanda ukuthandwa ngemali, baleka endaweni, including ngisho nasekhaya. Uma ikhaya liqindezela, uma indawo ohlala kuyo, ngihlezi ngikhuluma ngayo ukuthi abanye abathakathiwa from ekhaya noma umlingo awukho ekhaya, kodwa yini, indawo, i-area le abakuyo iso possessed ngemimoya. Lokho ukuthi manje imimoya emibi, asithi iy'nkunzimalanga zabathakathi zitake over, umkhuleko awuphili lapha kuleya ndawo. So zigade ukuthi abantu ophila nabo, umuntu oduzane naye, phuma ebantwini abanicindezelayo. Ngoba namhlanje umile nje, it's because of unomngani enikhuluma ngama-boyfriend ukuthi anilimaza kanjani. It's one of those things eziletha a bad energy. Uzithola ukuthi manje wena impintshi yakho nikhuluma nje ngento ezinilimazayo ngaso sonke isikhathi. Ngoba nabantu besilisa, mina was shocked ukuthi kukhona abantu besilisa abathakathanayo as friends. So umuntu awumazi ukuthi uzalwa ubani. Abantu abazalwa abathakathi bahlukumeza ngisho nasemisebenzini. Bahlezi la emabeleni ngisho nasey'khwameni zabo, ngoba namadoda nabafazi, umntana umthakathi uza nje emsebenzini unidlela umuthi, uza nje emsebenzini unibuyele emahlane, unibuyele ey'dulwini ukuthi nje nimsabe. Ngaleso sikhathi lowo muntu loyo akananenhlakanipho, kodwa uzonibusa makube anihlakaniphanga. Umoya oyingcwele uthandana noma ubani, umoya omubi uthandana noma ubani. So kuya ngawe ukuthi uyawuphikisa umoya omubi ngaso sonke isikhathi na. Because abanye benu, it's not like ukuthi anihlakaniphanga noma you don't deserve this marriage. It's because of nizitshelile ukuthi nizophila, nibheke ukuthi impilo inilethelani at any given time and accept. Asisaphili kuleyo mpilo leyo. Even if nanoma uyi-24 Christian, make sure ukuthi you pray, fast. Yonke i-energy kufanele uyifake kwa-spiritual world idinga amandla ethu, idinga i-power, idinga ukuthi uphume kuleyo comfort zone. So kukhona abantu abaletha ubumnyama ey'mpilweni zethu. Uthole umfazi umzwela ukuthi uyazihluphekela, and ngaleso sikhathi umuntu obonayo ukuthi ungamenza inkosikazi, kanti kumfaka kwakho endlini, bahamba bakushiya bakini ababekubusisile. Same applies naku-relationship, same applies nako konke. Kuyabona into ezinjalo. So please be cautious ngabantu abanjalo, ukuthi ungazitholi ukuthi manje uyabona impilo yakho ayimuvi, and uma ungakhona ukubheka khona la duzane, unukelwe la duzane, and you can feel, uyabona umngani wakho okwazi ukuvula imbiza uphekile, kukhona lama-signs ekufanele uwabheke. Yabona umngani ongahloniphi noma yini, othi makafuna, like you can tell ukuthi manje lo muntu sekathethe i-power, seka-take over. Khona abangani phela engathi
uyakulwela ezithweni zakho because of akufunwa nje ukuthi aku-owne, not to say ukuthi uyakulwela ngoba kuthanda. So babhekeni, kukhona abantu abakhejwe abangani, khona abantu abakhejwe ama-relationship nemishado nasemisebenzini, baphume nje emisebenzini is because of i-energy zabantu bezimqindezela. So phaphamani kule ndawo kuyo, siyageza ngamanzi apink, siyageza ngamanzi aphephula, siyaphakama, siyafutha, siyagaba. So ungazodla amathiwe iy'ntanga zakho. Emakhosini, thokozani. Please don't forget to like and subscribe. Amen.